malungil tutaw, ngungil tutaw mante pia, katuk marmang mangal tanga talawang getar el al tutaw Lisa range el Abraham range el katamal merong utol gukmo at dito mangir el al tutaw Lisa magitiw ay sulwaset tial totaw tial tokor belaw Balgulo set to implement, to put into action. Matial siya, maldit tiyay dan toko na rin ato sa hindi ka da report ta news, makakato sa ta politics, sampay man suwatan mo matangalgaw, other belaw, other rin. Maktiyoling ite piya, di kiiwi tiyal verse, Rabi Bilya, tiya mga era, Psalm 27, verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Tiyak malgora di ay sulwase, ang David tal malgol wase, di tal tokoy ako lingit tangira rubak, malosi ka, o lingit tangira rubak, alwase pokkey, el ablil, raklangar nga kal rogid, kumes sel klub kalela Dios. Lumol malosi keringi. Amen. Amen. Kita may litak ka gitu lah. Oh. Litak to ko. Imitak ka. Ayang maran mo trata hindi na kal sub edol ko kurang wa gitang aral me. Kasi litak to ko. Takilalabi. Ay ma ela ka tukol ngito kapia mo ko korali te. Ari malungil tuta Lisa kamalmasan mas emel ko me. Tutaw ko man sa tutaw siya pag yung kamaskate, alam mo ko na ay sir at kasi kawag maltaang. Nakangkli ka Lisa Abraham ringe akpiin mo ulungkaling sila hyphen ringe atala ka di rablilyo nga kamil eller belaw emlokoror belaw el guru le lama aseng klila osengo di kal masar rablilyo tam lewi logi tel miramyun so mamgoror baby ringi ma hindi da makakuk adra di kal other belaw magto ka other belaw omda so senga kal Abraham ringaw it's okay tadi mo adala kara angaw rendi at maka adra mo dal balu takto isang Josiah Abraham ako ka adra ko saray so nga kamal full blown adra yun Original. Hindi ko te kablilyo. Siya ko tel me bela o yak ilmlanas ko la siyabal. College. Yak mlen 1992, 94. Kuano obes. Yak nesta tuloy ra PVA. Palau Visitors Authority. And Marcel almost 10 years under Mary and Dalmen. Remember ka man ni active. Why say nga ko ngal tanga tra ko kumaredale. Say dal taming malulsi sa klakap to ka Mary and malulsi sa klakap ko kuktelit lawir belaw ma tokor belaw. Mang akum da si tel mo da tokor bela nga kal ahmat ngilursi. Ngilda mirsel selgi mo may sabalo. Ing paisbe kam lokot pa siya le ma kwamikse hindi sil to korbela mo daksal mate ma ko geringi ya si tila tol ko ngi daraklen Marcel almost 10 years le community programs officer el mal basically the community programs mura school network ay kale non-profit ma government agencies ma tourism industry motmak rural outreach el monagal school logi el program of tourism awareness Say kitang maldir ulo mo la PVA. Sisi alobang siya mal mateta PVM na established sa 1987 Tourist Commission from YC from Tourist Commission and Palau Visitors Authority so 1987 ne supervisor nga ka Gloria Rakyota. Atra sales. Man, she's the best when it comes to marketing, sales, public speaking, presentation. So I had a really good exposure by two strong women.
Ese era 2012, ako transition, ako resign na PVA, mura Palau Small Business Development Center. There, I also active learn, but I'm happy to say, ayero gul elatele Palau Expedition Network, under Pacific Island Expedition Network rakwam. Oh, elati oversee the whole program, mga niya Expedition Belao, Expedition Blulap, Chuk, Koshwai, Marshall Islands. Dimlet al Bolavia dimlak. So, Blulap, Yapa. So, during that time, I was the only female director of all the networks. Wow. Even the network director, I'm Nesan. Yeah, so I was the only female director at the time. So I was very competitive at the time. Yeah, like passing among all the men, I used to stand out there. So yeah, so it was a really good time. Within the 10 years span of SPDC. That's a long time, 10 Yeah, years. I actually we generated about $5.2 million loan. Al-ada giblem assisted sell value loan 5.2 million, and I think about 191 jobs created. The training at I think it's an estimate of 1,100 plus business training programs sa Himbiru al-mura why. Oh, ila seguida ko kura professional history nga hindi uktung ra schooling. Raskura Maristela until 3rd grade. No 1 year STA. And then from STA, klas ko sa iba, pangkila Dr. Otto, yung Oktamalik. Dr. Otto, maligno bila Judy sa gidal time. So we went for the wedding, and up Kiel, Lobon 3 rin nga school. So 1 year from there, after say Aknura, how I'll finish elementary, finish high school. Kamanli exposure mo rin galbet patingin na. Yeah, akmaram nongal School tangate. maklali, overseas. Yes. And then after SPDC, kung na Hawaii? Akmara school. Oo. Leso kalmutal kantin. It was more of a challenge kasi nga kasko mang 48 tarigi, and maybe I can within 2 years I finish. Ling nga ko pa certificate nga kasko siyabal. Elmli computer programming. Emi ko emil mura PCC, ko nga ASTB nga kara business accounting. It was another step sil ko ratara ra education. Makngilong galdi imol ngali kada di na girmi drahawan masko. In 2 years, kasi in 2 years so ako na challenge myself as in 2 years since I finish. Ang liga ka finish sa high school, return ng Merbelao, nga intern, ululira USTA at the time. Malungil experience. Oo, so I asked them, since we nga internship para nga Merbelao. Kamtaliya, USA nga ramay balotang United States Department of Agriculture. Hawaii. Okay. Kaya fun dapat to ka na Silvelo Aldirega. Yes. Monutra Telecommunications, Tumilalo, Nartir. Yeah, still are Or all nga siya ay developing RUS loan. RUS. Housing loan. YC. Tigil mali finance ra region tigil underdeveloped countries. Masira nga siya kung commercial community program section. Mang tira approve alone nga ka communicate girela supplemental information, financial information raw eral al disperse out for the whole region including Samoa. El under Amerigal. So it was a nice challenging job. Ako na intern bela rin lara US Embassy. Hindi no may ka summer, and then I guess aruba ka mo tingring ye. Then di mo may ka summer a week before kiri kalmaral ya ruba ka nga ka pi ka wasing mem kaya mo suka karakok igal show baringi. So I've been here ever since then. 3 years. So you were interning? Yes. Diba hindi mo ko lang artialing sige dal circumstances amlo require nga kalkay. Iling igal kalbi ka ko business emneswal wasi ka dam karang igal business ling ngora di mala time mo mring la. Yeah. Matiyaw era COVID pandemic kaya kami
Ay kal shobar kami am lang ray mangar orior. Kamper Yeah. o ay silang dire nga kamlo ararong kulo setyang Chess Ray Rainbow o same owner. Yes. Just Ray Rainbow, One Nation, same owner. Okay. Oo. Hindi segi dalwasing also kung anga kan na PVA mangkuk kan seluda so dalwasing kada makarang promote rasyo ba el kakaro sa clan but with one owner. Dios issue management Dios issue hindi hindi ta owner mang the challenge was kada makarang market ourselves one name. I see. Which name would we hold and which name would we let go? So for me, it was about how about the consolidate? Labay the consolidate mo kaya engar sige the work build ourselves up. Ling kasi nakakadiya kan na hawan may aknilun maliwek la. Puno nga kalwase, you need to market yourself ling consumers abis sa trust. Malas ko magkakaroon sa akin akong bali. Ito mo uncertain wasing ngaram ko One Nation ito, ngaram ko Rainbow Sea, ngaram ko Chess Race. So, ilang agin na consolidate mo the 2 locations Ninyam 4 locations and 2 warehouse. Oh. It was very difficult for me to manage. Especially sa hita COVID ang adire kalman no. Mahal mo rin. And so going back to PVA, when you were at PVA, say kita adira kasi Palau Rainbow's End. Yes. Oh, yes. So for the longest time, it's Yeah. it was like the pot of cola. Yeah, that was the theme. Yeah. Maram to ko plot siya sa ringin mo Pristine Paradise. I like the Rainbow's End. Rainbow's End. Nakalimutan niya. So you would. I was still there. Rainbow's End was, it was awesome. Seltal mga siya singer bella will presented any photographer, and there's always a rainbow, and then at the end of it is Palau. Sel logo na Palau, sel Palau logo, sel logo na PVA. Yeah, so yeah, I had good. So going back to say PVA, how much was your budget then? And then Good question. It was manlege kare. I think marketing. manlege kare amle. If I recall, 80,000. Yeah. I don't know. Sila tourist commission. Sila vol PVA ang 80,000, 50,000, 80,000. Marian should be here to answer that question. And the seguk under management ringi, we worked really hard. And the yura board members chairman, sirabol chairman ako mama Francis Toribio. Hindi nangyamle up budget tanlo 1.1 million. Oh. Say the marketing outside, sir album, and yan must start the inflows, must start the increase. Say the The PVA was tasked to market Palau, right? Yes. Hindi ka naman sa huli, hindi ka naman sa pasitan. Mungil matamil steril boklo. Di ka lureri ura al salablo adira ka man MCC. Oh, yeah. Ngom le part tiale turtala wela sa ali tama. Tila nga ba'y Palau Conservation? O tilaw ka Palau Conservation. Yes. Ang PVA gom le part sele Ali Host. Yes. Ali Host mang Yes. seng Ali Wave ang ramplen. Wave, welcome all visitors, Oh, enthusiastic. Say it, Sell way Wave. back from TT times. Wise. Yeah, we just revived it. Leng will program. Leng himila sa igal mutil siya singra simbo. I see. Sila nga lakla tatamalo wave. Mang sige da ko mayroon ako nila hidal muutil ko clipping sa PTC, Palau Tourism Commission si kamo me sa igang lasawe del mutulogi. So we did. We did, and in fact, no nga alitaklen, Roland Tangalba, nangyay Lisel, welcome all visitors, enthusiastic. I say, I remember. Emno nga coloring book, masilgi ma-outreach yung mga school. Nga isel message, kadol tirak ra tutaw, mal arman siya ko tutaw. Inyawal lo magidal mo ra each scenario, the tourist, tourism dollar. Oh yeah, that's right. Yes. Yamle artist na kama Marcel coloring book. Ado yung to ka na. Oh, yung kalila.
kalmlay ka pa rin, Oo. Hindi ka pila ka, Oh, Bernard. why say? May first lady Hindi na na lang. at tanong na aware ba si trigaya del visitors may trigaya ado ngulwal wati trigaya mas kita udo. Why say, why say? Man sa hospitality kita minito ka parokle. Why say? Say gitu lo asel. Suko mang mom sisi marketing ra outside. Kada magrang ya balance ringi ra atra blung tukuk mo ready. Why say? Mong ya program king iluar di ra huri pingal may. No mara regal bekal blue lol sa katara tleta era o mga usel. Elas kumta o si atete setti la teta taliba ngot. Ngede di ra huri pingal. Ngospea dia kal su mata kal dui. Ngari yegil dalo mara huri pingal kura fan atlete. Why say? Why say? Yegil al luluspel mang mamra bekal blue from ayang all the way to Angkor and Peleliu. Wow. Tara dira pam. Eh? Tara dira pam. Oy. Okay. Paldia. Wali wali alele. Oo. Okay. Sige Engam. tam lewang ra ako ra partnership ra kami ma museum sa time. I think ma museum. I think Manya kami ni, manya win. at the time I think our networking Yeah. was viral. They communist culture. We were tourism. And then I'm running a member of BTA, Belau Tourism Association. Chamber, not so much, by BTA malmle active. Yeah. Part of Tel Why Committee. say? Matial working committee with PVA. Why say? So, I think even Siraguria nya ulmo lasel tourism representative of state. Okay ya. Oh. Luasing makarang ato. PVA repair ang. Oo, kadam makarang yung alia tourism rep para igal pekal balu. Misal mo rin meeting itami. Why Mas kung say? mo rin ela kung may focus on the taxi, hospitality, taxi drivers. Dress nice, look neat. Nakamolo. Oo, Nakamolub. why say. Nakamolub emolub. So what we did was invite the local state, El Melo, our taxi drivers, and then we had that open dialogue. Part of customer service. That's where Vicky also came in at PCC, Why trainer say? customers. Para HR. Yeah. O ya Vicky man matuor sa kita. Nga kadira ka na training ra Vicky sa same Yes. time. Malu. Tourism school na start to say time or way after. Let's start to say that time ko Cloramle, malmle active rin yan, Gloria. Yeah. Gloria, ma Peter Bonini, ra PPR, tirigan mal dire kan active. I think it started This is with about total mga Gloria, Dave Mendoza, and Marchie Milbao. Oh, yeah. Other Hawaii, eh? Oh, El May, and then they kinda Tokoramle start in the beginning, and then after that, Cloral Adimle feed information, statistics. So, Lolo training is Peter, the statistics to go with his presentation. So, yeah, PVA was agimal mle makasay, but we multitasked. I see. So, Kami marwas Cindy, mle o si time Marce. Cindy was before me. Oh. Yeah, so she was more my senior, eh? Why say? Cindy was before me, so it was, Still, tamal community. yeah, yeah. Bato ka to ka raw kung kumesa ka mal ang school may kagital experience ka ra PVA ma to ko bet sa Palau SPDC direct le Palau SPDC om Corolla tas kalom Corolla makikarel show pay small business mang akira ka mal mga sulem lobang kamamar elal tutawe Yeah, ako ko ay sa like experience ra ka o ay makara ako tiyo kera luase el ang ko kaswama ko kra makikarel ata palo tingel luase ang rak klung yole like kay kidel ito ko raw PVA ma Palau SPDC eng makarakok ka kamporakok siya luaseng nga sa el inspired tirel mamalisi elay ka raw nga sila palo Ang adang te al. There's still room for other bells will venture on their own. Tukol ko na. Why say, amal, ela, SPDC free service. Lolo siya other bela o el lula business plan tir, el murabanga, ngidil banga, el apply a business loan. Say key plus training, business training rahok SPDC. Ngoda director elam dia ko dang lilwasing silma structure tir. Hindi ako na sa main structure help assist to provide a technical assistance, rule business plan,
murabang ge ngwa lungan mi. And then I encourage to attend the Garosel business training. Wise. I must tell you though, training, my hands-on actual business owning and running, mal kakaroso. Wise. Theory ma practical karos. Mal kakaroso mang, you know, it's good that ngariya daw riyo dan kukura incubate. Leng sales ko magada incubate, hindi wangal kaldi kamil el leng I tut. see. Wise. Mang girel nga silk class cases incubator. Tira hospital feederingi, ma-oxygen, ma-light. Maungil alto. Mum sisi. Wise. Abis na sa waising. Maldiwa dom koro rangal ge. Mal sko mang incubation, and mortigil di kam na start. Mang tamom sisi el do oral sa aril lo maksa. Ya mal important accounting support service. Wise. Leng sabi la at accountant, but because they're so technically wired, and they will bring it here from start to beginning steps. So sometimes they need to be with peers, mga peer-to-peer counseling. You know, you discuss it. Oh, I see. Yeah, you discuss it in one set. You know, like this environment. So you exchange. Oh, okay. Ngal accountant tapos sabi assist a small business or wasing. We can start you with an Excel sheet. From Excel sheet, and from there you train. Graduate software. Wise. Oh. Sige dali ka malungil. Mga practical Wise. experiences dili ka nung sirar ate. Hindi simple magit. Maas. Yes. Hindi tigal masa ang extra kukungin ng totrur. Hindi ako sorry mo ako for labor business. Tidak true rin ako nga sa imo niya doon to para ulam lang airtime lang lagi. Hindi ako ra. Ang kora dia ka mal planning ringi minti regal sa ul mo kora mo. O to ka te alal botong songas. Amal mering la say that cash basis Wise. Cash flow management. Sales ko mga do away tigi dal adamagi tatamali me sakyas emay singa hamal na may ring. Ay, oo, ako ko basura. Emla over silwas. I get expensive tin tela. Minus. Jak miligram mulkias. Say that talima mang. It's good to have an incubator link when you have kakarusel at from different industries, and so we will, you know, mga gali ng mga siya kam na tuak yung hatira. Lahat mo order mo ko kursil me. Lengay tiel ko kruli del tadi as ka question. Ya mang net tela expense ra ya income ra 200. Ada ko ra. You know, it helps from another person asking the questions. Hindi ako maranga incubator ang maralungil. Tokoy tiay kitol tore or tiay barur tila. Maral mlatalo kaya nga ka doktor talil was nga rakla ka cross ra SPDC pial moruring ima. Ako sa SPDC malungir ra tokoy ra training. Oo. At training ra kay kitol technical assistance. Ding malang lagi do sa toy. Sa theory man may baltin mo practical. Wise, practical sel omera tawreor. E ka mga doto ra pia, ka mga doto ra ata rasyo pa, mga doto ra kaulisa. En ara magkakanel ata to kupet sa bebileng multi email question. En kato sige sel wasa kana makarange, tira malwaya dalom le pian maldir ka. Ulumul. Kada makarange cycle ral masil cycle low spell. Mo sumariya mo swal atrasyo pa. Ya ka malungil example or sel ka. Kam regal experience ka maatrasyo pa. Mo to karam ko gidan mal mo ko mo tribal break mo ko ni. Ya de me kada mal di mo sige mo show ba ka mo ready mo. To raw rere expertise ka. Ay sige. Man masaw lagay ka duk mara commercial break.
Lisa kita tial kuk berma maka aki ko rakuk mu tiagi dal te alle o ke rakaul wase aigel dongura to ko reor aigel kuk kawa man ko ra aswa man mru le to ko reor shobai mani expertise rakaul kuk swamel share te ya kuk te alle mo ais yang mal botto kar mal gel bela di rakal sabil suba Hindi rin naman yung tayo gila eh. Di ako tanak, tiyan mo help para ba karang gila. oh It made the news. family business Hindi rin kami tingin kasi, umlo, through rasam. Oo eh. Manungin lang, kamu ko ay sa gila kasi, kapag yung laki yung help para. challenges sama Yeah. tira kan malungi maral limiting sa transition ling ngara adra ngodal belu al management ara ruba seguir el time mera 100% el di belaw ruba ko no soldingil mo manage el 100% tamang salo ni el eskrana ko si mem ke musuga tial asabe el gut makli Maringaling already adra ngodal belu amna release el image el mora government tamar adra wal wasi yaira telil tel chowai misira kuk kimsis pal kuk tigmam el nga kam frontline ra kombali ra ruba talhibel maringal I say ling other bela wa At tiga tamay partners. tamle management tamle employees tamle employees sira terminated tir en giril by labor law hindi al giril ngar belo at least 5 years ano ko mutan me so sige da ko so to me I learn about labor laws, I learn about immigration, I learn about the suppliers, shipping, mal. It was a crash course of business. cross Oh, Ada. what I learned in school and SPDC has it's by far kloa gyapra ada ngara industry lekodomis sa sito attack competitors ngara kloklet kada magrang strategize kada magrang market ourselves and then you have to have the right people. So from 88 employees right now we only have what maldingal rebela editero ada ngodal dulu I see today hindi mla downsize from all those 4 locations to warehouse LDMO 2 locations, one warehouse. Consolidated mo working, but you know we still have more challenges and barriers to overcome. Ulgumar other bela wa asabail mo advocate for Palawan owned businesses. Yes. tila By you will this time, ako mo tell your story. Mo OS sa maral gira support a business sa other bela. At tiya selbo in other words, tiyal maruting siya ba ka maruba ka. Tiya nga before you took over management, tiya nga lulba, soroba kanil lulba at mo bulong. I see. Takir environment rigire o spera dudet ma okya ka other bela. Di soroba nga. olto batara clor sellongu alto daringil mara bluri Why ya kalakira al setial belum tiang man mukte tial program rekite piang pamsulal Mang sige and you know we look up pal mora wasura ng mawes tel tamal implora klol ngalgel belawe el you know we also have our own challenges karanya rangal rebela el mi obrior tamal wangi obrior hindi sila time you know not on time malubek ta no show no call mangarya tiel ne tama betul atang udal buluasi why do you ngam kami titiangal rebela ta no show no call yete kami ngititri asmerela other bela no show why gidel revolving door gidel langal rebela 12 nguk morsel langaring makrang el mutel me ikad accepting gidel dal maklor mu del mutel accepted tiling se lo bangere el se tia da lo den el oru esto del morango del lurior se lo telmet mal appreciate Why say? honestly Alam mo to sorry hindi mo nakabalment. Asoy lo pati min mo. Hindi ka ligay nga sick leave, annual leave, annual leave. yes ila sige da challenge nga Challenge. sige da challenge nga kal black pati gani nga ka compete lo bangela state government ma government ako a technician el mail modul installer kan state government tangu by labor law and so well sige dal ngay dal other transfer al mura state government without me releasing them Oh, oy. yes
Dil so ko manggukpay ng arti dal mergi dang la ko maringala. Oo, maluwing business to business, hindi ka transfer regulation na labor eh. Hindi sugo mura state government, maluwing national government, sabayin. By labor law. Tila ko mesaring man mo ut-atur tiya kita lom karora makikrel siya para ka sila global Elisa. Kasi computer mga electoral antara. It's hard to bring technical people, technical skilled people. Ling government as well wasi. We give you about minimum wage. You have benefits of pension, SS. You know, they have those retirement. Kita dia. Mang say kita ulang malmomri na gikrel siya pal wasi. Kada makara kita tadi kampito tira arungo dalbulun. Ngati o siya bay. Kada dia kampito la government tari. Ay maral to ko. Ma So state atan mo government. the itil al time ra pandemic kada man lo subit ya. Why say? Sella ka mesoy sa turista. Kita al other bela ol butu at ko ra urior. Maram di kal sabay al kau turista ra tarong ulit. I see. Oy masaygi del tokol ang letal women cycle press conference ra administration. Ngayon ang minister dilo ra sige da other belaw. Adi ya kada reach sel el prime ra customer service mga rakten mga aklen. Girela governmental help private sector el SMECE el fine tune yegi del customer service marketing ngiro Through training. oy mem la kalbol masaw la randi del help ra private sector ling kada makarang fine tune ula kada momna atara ngod al blue mail lon sir management tiga ha train the blue sila met the email the kurang siya tolo asi as soon as they land they run kira diga land diga masu navigate through Maka the investor ada Yes. Till I get till blam talil was tatwa de mo revolving door mutal mem appreciate. Leng seldom wa ada te kada swat al investor ngil was polungil trained malaka dil server tial shobargi te dire lungil matal tial palwat. Oy say Kada ba yung spare ang rebela, todo el makuha mahaway mamigil, yung mga will train, mamamilitarim, tamo discipline, sila met na mamadul. You know, Time management, discipline, Moral wungil to ko giri rangal rebela taltok rebela. Tira mo sabari lupa gasing nga I come from a beautiful island country. Malungil ar adringi ak makarangi misal ko ngaringi tial outside rebela takap siya problem ka contribute. Doon masa dari contribute naman. Misal lamel sorry contribute. Government kita government at rebela please help para kamaman. I mean at least help us value add. Hindi ka nga kakampitulo bangge mga kakampitulo level ko. Value added. Kita bayo to win isang rebela outside rebela. Kasi the rebela ka private companies too much costume, too much this and that. Tabay di mula ada ko iping namin salary every month. Kaya balak sila kangalan mo inte wala na ni marana pang. Ya ka customer. Gira tal mo kay ngasew al tial balwat al modiak tiya git al crop mentality. Yeah. Melang way ka kuk ngara retail al suko matar other bela kuk ngara retail. Bom kay ngasew network. Kaya siya kami umalisam network. Ela kam boy kay gital ko na mo malamalem karangi. Ay kaya tiya kang aral lang sweet. Oy say elang ka mga retail, knastobra wholesale, di nga hardware al dire. Ela kay gital service. Nga hardware al construction material sa gimol trawe. Ay kali side ra umrul blay. Mataklo sent maruba ka wasing hindi ka admi wal taiksang makasi hindi ka taiksang kospe angarang wasin so kalom ara abaya adan el momtera ablik ay gal de ablik hindi ka taiksang masalik siya taiksang ako kama ko kanyalis sa kama material okya kal regular lom ara material sa kama makstat lom ko dong artin dia ko me engagi de rubak tay dan lamberingi po me sabli sa estimate ling salom ara construction material sa kama egal sa idio umrul lay mga sa karuy belanga gegi del ne okya kama mal luk ko rele la mo ko rapla el other bela amo mang me sablay sa estimate mar gegi del okya kamel ara sa idio ring kamam
Engage kita labor. Saya value added. So, ela silu bila siapa lah. Di imol belum, di imol hang. Engang aku ka adra otrule lang adra omengit. Hindi kita sodal mo siya bay. Mga kawuk mo siya halipokul traw. Buka overall retail. Milak retail. Kawakuk kasing nga kati kal sokal mo siya bay. Ela kastat ta sushi bar kau. Komparang kali langgam. Emel marabaras langak. Leongon. That's value added. Leongon lula sushi. Sosa. Dama mo trangi kalau dama mo trangi. Why say? Melakam ela kita imol kata adra imol hang. Hindi kaida. Akakrus siya bay mlamu. Just because kata hindi ka daw omdasol kampit. Ela tangal bela. Til amal klo tutalen. Oy. Atangal imol bulu. Kata di imol bulu di landromatra entrance sa mulmutra enda. Balu bendi retail store entrance sa mulmutra enda. Madera klikal to rakli ibelaw nga museum to display wa art mangarang. Nga kakuk mla mo mesal wa sengkuk nga atra ngot albulu may kuk masoril ko open ako kay dal kong to art mangarang. Ay kira dal subi say observe. Mo malom sarngutar atabelaw. Mo atu alwaitel el altam atu. Letel blam dalih mal close to talel. Kata makarang ako kora mo tarungut kay nga sew. Mo sabel ko ka ngusay gidal open el hall. Rasyo bay. Ibla bolo la sarnya ko ngot alat. Ito lutal ngun si ungil me patulikit. Kasi pia kora ang arnya ko calorie ra art. Makarang ako to botol nga sew ringi. Ako nga network ka kadabet patengnya tal nga network kit maguk to rail and more cells alel. Por subira at bela prosper. Why say. Hindi, you know key element tial network kita other bela. Kiri del mundo tu atingin. Why say. Maguk to mundo tu atingin. Ela kaloreng cycle tingin. Malu bandi kita mangay. Ilang sige kita special exchange. Maral toy. Le sales ko makada malgot to orang apa. Engge padre que orex sige de kita ola bahu se de lise. Mora way back ako maldi kita nirga kala ako ablun medra me wat akrab alwad magraktel. Kita amlani sige de tokara ursaso. Sige de tokara show bay business magara. Ne either barter o la bay kan le padre mara imol swal kuha. Hindi ka amlani ako las mo tasyo tan langi. Ingani adan guk munor ako bakla marula ka karo sa wele hindi ka tigen mal lepto ko dudi la tigen mila sa ablay mam Why to ko dudi ludo der bela mangkel to sales ko ako ramal la absorb sa klobara minse asol mamula ba hindi ka tira mamula ba tamalokol mo ra angat kibul wasi agin maski mi mama asoma mabembelia ba mam tumalulia ba tira mo kumakal klobar ma koldolori mo kungi mo yang los emerasel bay auto da mo adrangat ki los kada mo kada ay kita meto ko ra al kita mo taut nila ay ayaman suade PIL alblam tulet kada mo sa mo ko ko kada sharingi ela tia lusa so ang ngil to koy lang ko rawa nga alsela nga alsel tia bulwat lesel dito to koy om nga reker ma to koy ra auto ang ko rawa nga ramalitiul malali ulsa so ako malungil lang waya nga alsel ngani sel Maskum nga nga tingi tringi em la ringi git. Say git. Maskum manda ka tingi tringi tiang amna ra mla roy dal. Mang tial skum mla ringi tingi ting. Nga kamal umral wasing. Tiang nga ra alse dal. Tiang nga ra elboy gramin se skum mata. Tapos to lola matet. Ya kwasing kadam ara other belaw. Bayda mo maratet ra adra ngodal belu. Ma adra di adra ngodal belu. Di arar other belaw. Matana mo mdangi nga itigil na mdangi misis kung temastor ako sorry lo trawa atet ang kabuy ng rakle to ba other belaw misoy isa ko. Talong. Tamalas mo ko ra. Ding se tirgay gid mo sa abu ultra kwasing tiang mal nga alse tele tiga
Tiada kal ngara school musubring. Tadi ng sel Danilo asi ako spea audo. Halbok sa kay halburo nga tarang nay. O maluwin adil malukabrik ta sel lius habok nga ya manguri po kulto. Mangaringi. Maringi ki. Dalal man. O dalal mara nga mauldas. Hindi segi da kada marangin mo mususir segi dal. Alwasim really. Merali da paida da kita kampita ata ngo dal bulungar bela ling sabaid. Tila ya ul mandira kal ki tila ka mapia ko ram sa dat tay idol wase ul mangira dal ngo adar bela ul adar aureor ma adar shaba il mem kadam ngot adu ringi lan tay ki tingira dal mo ka odangi la ka hotel wasel bebe lang guk adar ngot adu trulle lang ngo adar bela ul me obal me ul sis bringin mpai bo ta ka odangi matya ya dire kal luol magiulang itarkaw me. Bila sa ko ra amla mo say hindi ka ngani ara ko Hindi tiragal marula kalle el bento loltraw. E ako kasi hal. Makmo magumis sa igal ngakle kasi la erbelaw ada kal sabela adlo restaurant e ultra bento. Ay nga rule mura especially housewives tigel bukti kirablael lo meel ang grurar ngal ngangi segir se sel temin tamula bento ultra mang segir mak ako adama masin soka environmental ay license tira hospital hindi mo tunggung hindi kalgirel klela adra ngot albeluang nga igal nemta letya nga maldi mortirgel dia ka really letya ida ka nagani waisel mo ko ringi tang lamot ya kar mal nga raplay long karurar nga ka okta sorry nga rakapalmente oreore tiray kita lukot masiungira om karurar nga liki di om kong kadmo malisi at yagi dalwa sa housewife asab ilgok nga ra apply marula makatingir eng adire kal man mo sutrir bato kal atan mo sorry nga apply om karurar nga liki Tel magitram asagi di magitram as. Magitram as. Di ang itamlat mo adra ngot albulun na stat melaringin meluringin adra ngot albulun ngartiang ngok ngartiang terbadir at engineer apiu sibat ngartiang melula ka lo hindi ka enforcement tiang magya ka armor tel setari tiang magitram aso lakam boring ka ko maasal belaw ngaringel mo na ardil mal ngaramli le ultra mara igal sto ultra bent le takao dingi toy tukti siya top e o mara kalamlay makakupos kamakarak ngaringel isit sa kao kamal masal mal din gila mo hindi akakti makaramak no hindi ako betya tiang asyoba ka tiang makitra mong sige dalora lenim na tira ka madu survive tel US tala ako temsisi lelo clean magluri 10 times o mong mal Bagi lagi dal kay nga seol digi dal pulis, katulong mo siya pulis para tax. Le tax sa dia kalmal. Ay, kama man no yun in trouble. Tax hindi kalmas amin. Bakpo ekto siya akmal longit tangi set siya kama madal so mam lum ko ta siya para other belo. So mam lolong siya kamil was ko makarang mo sa kamil di gami mo dingi kala. Tiya bay mal klol so bla black mutir. Insekto. Oo, insekto ito marmang. Di siya makto na magkailaan kasi may puso kaya nga kaman. Kabong, kuspi arang, tirapol apra, former tir, mga ulis akra nga kaman. Tiyagi na, kung makaharap taksi na atam, gagid, may gagid, gagid nga USPM. Hindi mo na ko tingin. Tukok ko ra. Lisa ka kam na SPDC, SPDC dalo tingi ka, ang gira maldi ka mamal. So, hopefully mo rin sila liliyak obisa adara tax. Guk maldi mo na community, mo sila bang ngarap tumawili ng ringgil adal dili sa aklar, adal helper adara at taxir mga. Tilang malungi lultas wala self business profit tax sa mokte kanya mo lang sa kay kita long parola small business. Ilang mo sabira way small business alway kita mo nga wase ang tela payroll, tela ikel complex pendra generator, mga rangklel capital. O ay man sabil di tak. Tiga nga rin repertir public ko siya daw ra training chanta mingil gay damlel. Lola ka information at ang yaman limos kasi gide. Man marang mang
lamo sa well entertain na questions mang leng telalisa nga say mar adasi what if I give makarang barang engising hindi real honest let's go mang may agimatik hindi real time agi mo omal sa mar adar bela kora mong tingil on tiga man tingil really don't underestimate ang legal bela lower government tadi ang mal madingay ka alit after ako loldo arangil til ay gidale tilkay kita mo lukor til arm asra magit el sellable register el mo business license ang mabiyotar kita filter el wase komaral maasra palilyo mang esar mang kera luga ko maasra ako tara paluyem lame ora marurula makatangin mabiyotar kita filter rada mo algo kalboring ya mayol tangarang mabiyotar kita malangis ul mortil hindi hal tal tilay hit ngaring yan garel angal atramagit akmal puserti nakum nga magit totok lo do dri totok lo do dri hindi ukmo tape tax se retirement planner ti I see. se kita mal dakado aswar Ada music especially. Ikaw minta ka invest. Pora SS pora tax ngaring segi del quarterly segi del metering il amount se selbom dang okla kam sugaringi honest malungi le retirement plan especially ablur belal dakawa insurance lomdas retirement plan tax ma SS sa malhil prede say Sige dia original plan siya title 5 program ra at time really ludo really de rotingi siya federal program title 5 trigan lonya Mas bitigan mas maruba kan amso ka SS. Tamal di kutmo kaya quarter setir, matam lepto kan uwan no. Mama, museum was the only place lo tau ta dari mo uwan. Matam pelis akla. Historians. Baby la amali gara hospital mala ko mi ngildil ko lang mga hours setir mga so altes. Malsuang program sa ilaan. Kaya talo me ko singe lo mesar mo wo dal mga likar pagkakarel Di siya upload na federal programs mo. Kaya kita diri nga katara tay may kabamenten ko maktabiyak mo na kil helper other way la my gigid kami kada diri mo tra federal programs grant driven o nga ya grant na mahal daw lang mga Aun lang ka grant all will member la kita nakal subet el ablabol mereka dekal plapol mereka tingo marolel sol mo mereka pandemic pia kita dekal subet other penal tuil rati metara grant o mo kadol tao tay kay dal to ko raw leo so hadal make sure ya kuku era pomerek tial episode mo ay sulwa se elay kay dal kom balil morurt ngara ko kora laklat kaluben suam rurung ulem kire la jesre ma kom la consolidate kam mo ay sel kire say kire ilak akmal hope wasit tial rainbow ko mangari etien nga yakolta right now gidi ka ang saklo spiratol navigate sa kotel sois ven wakuramal milgol gadaksan feeling my way through elak kuran na mo start tel wasi okay tiya gida tangaringi rasa beet radia telal employees amal those pertir ling sales kum tap to har adal orior engarinya di milil seiringa moringa adal ngaring tadi milim tam na mo board tana mo sa tom da sangra mangara mang ngarinya adal belaw sila tut tadi mo ase kamal ming la ara lakloklem abang lade sa watyagit makasing payere mal mo mak yang kate me ka pakto ko mang akas okay mal mo ngir kami may lagi adadu ras al seras to adadu malung na recommendation ako hindi la mo be solo asi o mer nga kitri ming la ara laklokle nga kal adal bela hora al sung ay alga sa baklam asa nga kalisa hora al sung dia kal tirige hindi kal tiri adal mo dal bulu etiel adal mo dal bulu tigel ko kobrio lo tiri adal bela al awasi hindi tiga mas kakaudo do nga kamura masang tela seludo to say labas ka I say say your investment in machine is
may investment to you. Kira al sila balwa. Wise. May legal kong paling Jess Ray, Ma Rainbow Mart ang aram talay. Rainbow Wholesaler ang arayray. Sel Rainbow Wholesaler, sel dire ko ultra construction materials. Sige daw ultra. Ketel nga ray across ra Irai View Hotel. Before Before left side. Okay. Irai View. Tel ko ngart yang amal ultra pay lama ika accessory sa electronics, retail. Nakadira ka mala office supplies ang nakarakaw. Mga office supplies. Malumi. Ang dakal ba to ka, hindi ka sa amal kampita was urang mawest. Hindi for sure ngayon si personalized customer service. Dapat ito ngal garbela yung mga ito. Hindi waigal baby rastawang. Hindi say ide. Udi gal gire laklugo kalbase kadang-kadang itel service lagi kita sabel expande. Hindi ko tadi de expandel. Elasel number 1 el tol gul kora adra urera basing. Asko mo doktor, let's say cellphone ayulu technicians. Asko mo doktor cellphone. Ang sabel el service. Gira the provide a service. Le other bela usel bela aringi tom aringi convenient. Lisang nga rin ako rang malungil ate na kami swala pia ito ulit yan closing argit el alsil sum katapsat ali. Hindi ka, sige dalo ko ganyan to ko ra awul saso. Siobay mga rakli. Tiyan nga ngim na ngir inherent in our culture. Ngani sige dali ka buklat halak mo sige. Lulu nga historians economy and trade. Emo mat sige lugul mle ito ko raw ray al time. Ibelar Nanya service offering mo ra. Ito pera ka. Amle imol pagkakal albo raklen hindi ngira al serma al ang kabar dal mi sel do mesay kaltmok ma al dabe kaltmok clara el kliu tabu Mari amna mo ba makabuy ma Muto mo ay sepia. Ika kadamban mo katratal time under atomic mentality under tiragi de mem to colonizer gida si kami nakasmin makara magilis akmin makara. Pero Dim lang ngaring gid madalo tabay mo ko. O kumakan masuk ka hada bay ruti subay katigingnya dara keluar masih. Kita dim la adra era me ngapa siya kum af. Sige. Mata ka kalbutel tial Jess Ray ma Rainbow Mart ngaring ya swamal malbo looti lo siya ki shobay el other belaw. Ay shobay el other belaw sel mal soma meluli adi yol tau rior. Hindi waigal really ra atra ko dal belu. Hindi soma ma consistent sel di malmon meldi ngaringi. Hindi kal bolla ka dia igel di mandra atra belu. Mang agi malon ngito lo si. Di malmol me kakuzit se. Consistent. Okay. Mata ka mal masaon mlay et yang amal to gubet sulguk dal kira la Rainbow Mart ma Jess Ray. Ito ko era reor. Thank you, Ma'am Sula.